Birabiri na bishatu eby'okwezi kwa mushanju iriizooba ery'eminyeeto yateireho okurubata bakazaho ishengero ry'eihanga omu kibaayetsere March to Parliament obu barikugezaho kworeka obutashemererwa ahabw'obushomaguzi obukwatire ahansi n'ahaiguru omu ihanga okukira munonga omu beebembezi. Abantu bagira ngu obushomaguzi bubaire ekizibu omu bitongore bitari bimwe na bimwe bya gavumenti, ofiisi za ministries zitari zimwe na zimwe, obutaireho n'abeebembezi aha ndengo zitari zimwe na zimwe omu ihanga. Erizooba ekitongore kya poliisi kikwataniise n'ebitongore by'ebyokwerinda ebindi byateera kushuka abasirikare aha nguuto zitari zimwe na zimwe mu rurembo rwa Kampala n'ekigendererwa ky'okwerinda ekyakubaasa kukurataho. Ogurigirira aha mugambizi wa poliisi omu ihanga, Assistant Commissioner of Police Rusoke Kituuma, yashobora okukwesharinga buri obugabe bwa buri muntu weena omu ihanga eri ngu konka okwesharinga okwa nyenkyakare bakwerarikiriire bwanyuma y'okuruga kukizoora ngu hariho ezindi nshonga eziri enyuma yaako. Twabagamba nti ffe intelligence gye tuyina tumanyi nti amaloboozi agali emabega y'ekintu kino mangi. Si bano abaana abato be batusindikira abana, waliyo abantu abalala bangi abakirimu ate tumanyi n'ebigendererwa byabwe. Ogu yashoborera ngu ebitongore by'ebyokwerinda tibirikuza kwikiriza okwesharinga okwa nyenkyakare habw'okugira ngu bagabugabwanaho n'abantu abari enyuma y'okwesharinga oku babahabura oku baratwaza enshonga zaabo bayanga ekirikuza kubagemesereza okukozesa oburyo bubaine bwona kurebeka ngu tibakora eki barikwenda kukora. Banoonyeyo engeri endala yonna gye tusobola okutuula tukiriziganyemu tulabe engeri eddembe lyabwe gye tulaba nti likirizibwa okuteekebwa mu nkola ate nga tetutaganya security n'obutebenkevu obw'eggwanga. Naye tulaba kirabika mobilization yo egenda mu maaso era nga poliisi tusazeewo tuwe okulabula ne sekulabula kwonna nti tetujja kukiriza muntu yenna agenda kutabangula ddembe lya ggwanga lye. Muringo nigwo gumwe Rusoke yashoborera n'aha nshonga y'okutaasya abantu omu kitongore kya poliisi okuri kugenda omu maisho bwa hati, ahi yashoborera ngu abantu abamwe ababe baizire kutaaha poliisi bashangirwe n'ebipapura by'ebijingirire ekibagemesereize kubatwara omu buduukuru bwabo. Bajja tubasanze ne forgeries z'ebipapula ebiboogerako ebya academics era tugenda bayisa mu gundi, tugenda batwala mu kooti. Era twagala okulabula abo bonna enkya abaagala okuyingira poliisi nti bw'oyita Nasa Road n'ofuna ebipapula tujja kukwata. Mbakuraga Gashakwa Ronald Ngabirano wa Sky TV ag'enshonga muri Kampala.